šine za šankom, čovjek stoji, tetoviran, regal je čovjek i pije. Isto ova dvojica viče, evo ti kaj 100 eura, idi ošine jednog za šankom. Kad ne mogao šamariti, kad šta god uradiš, 100 eura. I ovaj priđe, Jessica, jebem ti mater, nisam te vidio 10 godina. Čovjek se okrenu. Eto jebi mi mater. Isti moj jaran koji još u Ameriku, znači, počne čovjek plakat. Daj čovjeku duplo piće, vidi čovjek. Jebi ga jaran. Na kaj, eto, ošli ti mene. Ma neću i tako i tako. Daj duplo piće i sjede on. Vidite ovaj kaj, idi ga sad ošini 200. Znači sad ga opet ošini 200 eura, kao nije problem. Priđe, opet se čelo okrenu. Čim mati, kaže on, gdje si jebo ti mete, treba malo prije čovjeka ošinu.